Mzansi ningizimu Afrika ngikubingelele emagumbini amanomhlaba ubingelelwa mfoka Mtungo umbulazi umzilikazi kaMashobane bathi umfana omfishane njengonina uMantini uSmeva owakamabaso indlovu Dikida Film Production bathi uhamba uzofike la ufuna ukuthi ufike khona mawuzwa imvunge yabantu kumenyezwa ezintabeni namhlanje sithe akubesize la eTsakane kumkhulu udokotela uphungula ekwesiza ukuthi abantu njengoba bememeza kangaka ezintabeni bebabaza imisebenzi yakhe ayenzayo kungabe kahle lemsebenzi sithola kanjani sifuna ukuthi sizwe yena singezwe ngabantu dokotela Baba liyaphila. Siyaphila ninjani? Awu siyaphila. Asibonga ukuthi nizeni nizofika kula magcekeni zonyathela. Awusuka nini madoda? Izolo selingasafika ngekhaya empandeni madoda. uNkulunkulu wami. Lokho ba Dr. Phumulo mfana mncane enzulwazi ngaphasi kwezintaba zamabhaca phansi emzimkhulu lapha esidabuka khona ngokwendabuko. Kodwa sayibambela iTsakane sithi asike sisondelela abantu bayakhala bamemeza bathi mkhuluphi. Wozosenyula. Siyasha madoda. Kodwa ngoba sesafika sanyathela ke sithemba ukuthi ke konke kuzovela kuzohamba ngendlela ebele ngaba kuhamba ngayo. Kehle uyaphila kodwa nini? Siyaphila Nkosi yami. Kuhle. Bathini bathi ngesintu siphila lokho osekuze kwadlulela kwaba ngayo. Okweqile. Yebo. Uzathi omunye ngimqabaqaba okwenhlavu sevinini. Umqabaqaba levinini. Suka nini? Yenza ngakithi ke lezo leko lamabhaya. Mkhulu indaba ila. Abantu abaningi bayayibuza ukuthi umkhulu siyambona ukuthi umbathile namhlanje umbathe kahle omunye uzoyibuza ngoba siyazi ukuthi kunezigaba ezahlukahlukene sifike sibe namagedla siphinde sibe nezangoma sibe nabathandazi amagedla ngicabanga ukuthi hlanganisa obunyanga yonke leyo nto omunye uzoyibuza ukuthi kahle umkhulu kungabe kulezi igaba kahle ufola ngaphansi kwasiphi isigaba uphungula bayazibuza abantu abaningi bona umbuzo obuzayo ngoba siyajula sayiqala lento sibancane lento le sayihamba lendlela sayisokolela sayilwela kanzima kabuhlungu ngokuhlukahlukana kwezinto ezithizenzeke lana inyane ngisho ke ngithi ubugedla kusibo abanobubani kehle lidala izinto ezigayo amagedla ayigayo nanoma ubani masikhuluma ngobugedla sisuke sikhuluma ngabantu abajulile kakhulu uyayibona lana mina lapha engikhona ngebugedleli mina nabo ubugedla beyafola under ubunyanga kodwa ngingeke ngisho ukuthi umuntu oyinyanga usuke seyigedla uyayibona because igedla ngalibeka kanje umuntu kwesinye isikhathi othola ukuthi akathwasanga kodwa uye wathi mangabe ekhula wathandwa abantu abaphatha imithi ngizokwenza umzekelo ngami ukuthi mina ngibe kanjani mina ngiqale ugayite ngibe ngina 12 years ngokukhuliswa ke ikhehla nale kade liphatha impande ligaya yeva angazi umnyango kaGobela mina angazi umnyango kaGobela ngoba ngikhuliswe izinsizwa nazo bezamagedla zingifundisa ubugedla ngokuhlukahlukana kwabo nabo because nabo ubugedla buhlukana ngokwezigaba zabo sibuye sizelana ngiyona inyanga kodwa seyeqile yawelaphi ebugedleni because igedla liyabulala liyaphilisa liyaphakamisa because mina engingakusho ngami ukuthi isikhwame ngisiphatha ngiphatha isikhwame esimhlophe kuzoba isikhwama esibovu kuzoba isikhwama esimnyama lezi ikhwama ke zontathu zihlukahlukene ngokomsebenzi yazo nje uzobona kwesinye isikhathi masenze okunye sifake esinye isinxibo masenze okunye sifake esinye isinxibo ngokuhlukahlukana kwazo lezi zinto lezi angithi lento ibuswa umoya yayibona nawo amakhalazi la ebugedleni ayacounta I understand so mina lapha ngikhona ngikakhulukazi ebugedleni ngikebugedleni nje kahle ngiyinyanga futhi eyigedle lento ekuthiwa inyanga mthakathi once umuntu wathi uyinyanga mthakathi usuke sefula under ini igedla ngoba inyanga khona inyanga uthola ukuthi umuntu lona ophiwe ngokuthi akwazi ukuthi mhlambe akhanda imbiza unento specialize ngayo lo muntu akumshintshi naye ukuthi uyinyanga usaseyiyona inyanga cha kunento yena specialize ngayo ngoba wenzani uyanyanga igama lobunyanga phela liqhamuka ekuthenini ekunyangeni kwaze kwaqhamuka ukuthi umuntu uyini uyinyanga sibuye size la ebungomeni phela abantu laba abangenwa nabo abantu abadala ababekade nabo besebenza mhlambe ngaliyo ndlela bafike bangena kubo baphila kubo bafuna ukuthi baqhube le ndlela ababekade bayiqhuba sebeyishiyela wona lo msebenzi uyayibona ushiyeke ukuthi ke kehle lidala lento manje isihlukene kaningi uyabona kunabantu abayizona mhlambe izangoma kunabantu abayizinyanga kodwa bangaphiwanga I understand angithi manje sesiyakwazi ukubakhanda labantu uthi ukhandwa amathwasa umuntu engayilona ethwasa bamgaxa izizwe bamgaxa amabutho abone akwazi ukuhlola akwazi ukubona yonke into kodwa le nto angithi akayiphiwanga ikhandiwe uyabona ke so ke manje sekunzima ukuhlukanisa phakathi komuntu oyisangoma seqiniso
nesangoma esikhandile yeah because manje sekukhona amagona ngisho lamagona lawa akwazi ukuthi acreate umuntu abe yilento mhlawumbe inyanga esuka ifuna ukuthi abayiyona because manje abanye basafuna ukusebenza sebefuna ukusebenza ngalento yokuthwasisa nansi indaba engifuna ukuthi ngene kuyona ukhulume ngokuthi kunezikhwama ehlukahlukene la ebugedleni kunesikhwama unesikhwama esimnyama esobuthakathi bekushuthi mangaqhamuka umuntu manje athi cha dokotela nakho ngibhekene nenkinga bekanje njengamanje kunomuntu ongiphethe kanzima ngifuna ukuthi kahle usebenzise lesikhwama sakho esimnyama sobuthakathi uyakwazi ukuthi usithathe leso sikhwama uyosebenzisa injena ke dokhehle dala kwamele sikwazi angithi nathi mangaba sinikwa lezi zikhwama lezi siyafundiswa ngazo awuvela uthatha unike isikhwama futhi nomuntu onike isikhwama uyabheka lento yalesi sikhwama ifana nesibhamu iyakushisa nayo ifana nesibhamu ifuna ukwazi ukuzicontrola and futhi ifuna ukwazi ukuthi ubheke isimo somuntu lesi simo salomuntu lona nje befuna ukuthi kwenziwe ayingekho yininye indlela ebesingakwazi ukuthi silungise ngayo lesi simo lesi uyabona because umuntu mayifika kuwena usuke disparate for nanoma yini yabo so umuntu mangabe efika ethi ngifuna usebenzisa u1 no2 no3 siyahlala phansi sicubungula udaba lakhe uyabo because if umuntu ezofika kuwena ngolaka unuthathe ngokuthi hayi lo muntu ufika ngolaka asikwenza lokho sekuyaba kusasa lento sokuyabuya umqondo kulwa muntu selehlela ulaka useyazi ukuthi naku manje sengithatha umphefumulo womuntu ngento ebengizangakwazi ukulungisa ngo1 no2 no3 no4 sibheka isimo somuntu ukuthi lo muntu ubhekene nasiphi isimo ukuze sizaze siyangena esigodleni esimnyama sisebenzisa leyo mithi leyo okay nangu umuntu ke emakhaya njengamanje uzoyibuza umbuzo ukuthi ngike ngaya enyangene igedla ngaya kulona igedla ngafike ngayocela usizo umuthi ebenguthathe kuyena awusebenzi kodwa ngibuza umbuzo ukuthi njoba ngile lapha mhlambe aye nako omunye umuntu ayobuza ukuthi ayi ngiye kulowa muntu umuthi wakhe wafike wangangisebenzela kule yanyanga ngoba isikhatsini esiningi abantu abazinyanga udirector mhlambe umuntu okade uyohlola kuyena athi mangabe ufuna ukuyosizakala hamba uyosibani uzofika uthola impande ekanje ngokumthemba futhi naye yebo mawusufika khona uthola ukuthi kwanje umbuzo wami la ugcile khona inyanga kungabe iyathwasa noma ayithwasi noma hlasimpe kuyayifikela noma ithatha izikhwama mhlambe ekamkhulu wakho ukuthi wayeyinyanga noma kanjani ngoba umunye uzoyibuza ukuthi kungabe inyanga iyathwasa noma cha uyazi umuntu amkhulu ngizoya ngani njoba ukuphiwa kwethu akufani yabantu mina angeke ngize ngisho ngithi inyanga iyathwasa ngeke ngisho futhi ukuthi inyanga ayithwasa ifuna understand ubizo lakho noba mhlambe ijeni wena osukuyihamba ngaleso sikhathi you understand so mina engiyane ngikhulume ngakho ngisuke ngikhuluma ngabani ngami omunye umuntu ukuthi yena okwakhe ukwenza kanjani kungokwakhe mina mangikhuluma ngobami omnyango ukuthi mina ngolwami ulazi luhamba kanje nangendlela mina abantu abangisurroundile abangikhulise ngayo nalabo abangaphambili kwami bahambe kanje because i-generation iyashintsha yabona as much as isikhathi sitshintsha nezinto ziyashintsha so angimazi mina ukuthi nginqume ngithi hayi inyanga ayithwasa inyanga iyathwasa mina ngokwami ngazi ukuthi once waqala wathwasa usuwumngomo waqala wathwasa usayiyona inyanga usuwumngomo because lezi izinto ezimbili lezi enjani hlukene I understand because umuntu othwasile isikhathi esiningi idlozi lakhe lo lemcontrolayo ukuthi mhlambe nje ubuthwasile idlozi lakho mali control mhlambe kunemithi ethile bona bangakwazi ukuthi bayisebenzise thina magedla awukho umuthi engathi mina ngikwazi ukuthi ngiwusebenzisa akhonto ephikisa ukuthi iphikisana nedlozi lami because vele uqala kwami lo msebenzi ngawuthatha ngendlela yokuthi ngizohamba ngalendlela levele lokuhlobo lomuntu kumele nguphathe mangigedla kumele ngikwazi ukuthwebula mangaba ngigedla kwamele ngikwazi ukuvusa kwamele ngikwazi ukubelethisa kwamele ngikwazi ukuphakamisa umuntu ngokuhlukahlukana kwazo ke lezi zinto lezi yabo because igedla libusa kakhulu phi emoyeni libusa kakhulu phi emoyeni ngokuxhumanisa imoya you understand lapho ke igedla eligudi khona kakhulu ngoba lizogayela izizwe ligayela amabutho likwazi ukuyovusela isipoko emathuneni likwazi ukugoqisa umuntu apha alala afe yabona so igedla ligudi kanjalo oyena umuntu oyingozi kakhulukazi kulabantu abaphatha imithi umuntu oyigedla ngiyama ke mina ngalapho nakho ukuthi oyena umuntu oyingozi kakhulu umuntu oyigedla kodwa ayikho into eyisisekelo ethi awukwazi ukwenza lokho ilabantu ekuthiwa wonkulunkulu basemhlabeni abantu abakwazi ukukhuphuka indaba bahamba ukukhuluma namadoda omkhathi insizwa ke lezi esikhuluma ngazo nakho nangu ungaqhubeka hayi simile lapho ngifaka umbuzo phinde siqhubeke nendlela nangu umuntu ke emakhaya uzoyibuza yazi kunezimo esike sibone ekuphileni njengoba siphila manje uthola ukuthi umuntu ubesangoma elapha izinto zimhambela kahle
Njoba sazi ukuthi emakhaya uthola ukuthi ugogo bekade esangoma wabe seshiyani washiya isikhwama mhlawumbe washiya kumzukulu ukuthi umzukulu uzoqhubeka nalesikhwama beyasithatha umzukulu lesikhwama sisebenzise ngokuhamba kwezinto njengamanje siyazi ukuthi kunamagona kunazo zonke izinto ezokueda umsebenzi uthola ukuthi usu-edile umsebenzi after uku-eda umsebenzi izinto zakho bese ivele zivaleke abantu abasangeni yonke into ngoba ubuthi uzama ukuphakamisa umsebenzi so ngifuna ucacisele umuntu obhekile njengamanje ukuthi ibuphi ubungozi bokuthi uede into entweni obukade vele uzalwe nayo ikuwena egazini iyana na kanjena ke lento kehle lidala njoba sike sayikhuluma nathi izinto ziyashintsha isikhathi siyashintsha yabo so kwamele wena uqala uunderstand wena uqala ukuthi eyiphi indlela ekumele uyihambe before uthathe izinto because nakho ukulalela njengoba ngikhuluma ukuthi lento ihamba ngokwakamoya nakho ukulalela ngokwakamoya because kumele uphahle vele kwamele uphahle ukwazi ukuxhumana nalomuntu okunike lo msebenzi ukwazi futhi noma ngabe ufuna ukwenza into ethi uqala uyicele ngeke zingabuyi impendulo if kuyena ngempela okunike lesi sikhwama lesi ngizokwenza umzekelo uyabona mangaba uthola ukuthi mhlambe uyigedla kanje unikwe umsebenzi even though abantu ozophila nabo ebunyangeni lo muntu owakunika lesi sikhwama uyakwazi ukukubonisa ukuthi suka la hamba uye kubani ubani uzofika kufundisa u1 no2 no3 no4 no5 I understand so nakho ke kuloko ukuthi ufuna uku-add izinto zokuthi uphakamisa umsebenzi kwamele wena uxhumane nalomuntu obuyena yena okunikile lesi sikhwama lesi uyabo ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ngenza umzali khona into yamajaji abone izizwe lezi zokuhlola noma mhlambe lezo zokwamozo moya omunye umuntu uyathola ukuthi uyakwazi ukuthi azithathe lezi zinto azifake kuyena egazini sezikuyaba seziyamhlanyisa it's just that yena akakwazanga uqala negotiate nalento ephila kuyena uphahla ukhuluma empepheni ukhuluma emagobongweni ukuthi ufuna ukwenza u1 no2 no3 no4 no5 naku sekusithi izinto ezithize nezithize ngifuna ukuphuma impendulo zizobuya ungavela uqhamuka kona sowuthatha isikwama nemali uyahamba yenyangeni uyofuna ukuthi hayi ngifuna ukuthi ngikwazi ukuhlola kakhulu even though uhlola ngifuna ukwazi ngihlola uqala ubheke ukuthi indlela oyihambayo iyavumelana yini nalento wena osuke ufuna ukuyithatha nakho ke sithe ukugedla nyanga sangena kungoma engomeni bakube singenela kumthandazi umthandazi uyawusebenzisa umuthi umthandazi esikhathini esiningi ngizoyibeka kanje kunokuhlukana ke kukhona umuntu ozothola ukuthi ungenwa mhlamba abantu abadala abesazongenwa mhlambe isithunywa thizeni ngingasho ngithi imithi emihle angakhona ukuthi ayisebenzise lo muntu lo imithi emhlophe imithi ihlukene imithi angithi kukhona imithi le emhlophe kube khona imithi ebovu kube khona imithi enjanjani yabo so njoba ngisho ukuthi imithi emhlophe umuntu omthandazi kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi ayisebenzise uyabo because vele yonke into eyimvelo angithi nawo umuthi uyini uyimvelo cha njoba wona uyimvelo thina amagedla siyakwazi ukuthi siwucwinye siwusebenzise ngendlela njoba ungiba mhlawumbe kuve mangabe ngithi ayikho into wrong ayikho into enjani right because into right emntwini komunye wrong ukuthi nale wrong komunye right so mangabe uphiwe mhlawumbe ukuthi uyakhuleka wena kuyenze kwesinye isikhathi uend up imithi emhlophe ukwazi ukuthi uyisebenzise because uzobubheka isimo somuntu ukuthi umuntu esiphi isimo abheke naso khona uma ukwazi ukubona kwazi ukuthi lo muntu lo udinga amanzi kulo muntu kudinga ukumuthi abanye abaprofeti nobahlamba abathandaza abanalo iqiniso abangabuzondi ukunyanga nobahlamba ubugedla bayakwazi ukuthi mangabe bebone ukuthi into yakho ayidinga amanzi athi cha into yakho ayidinga amanzi hamba uyenyangeni yabo because lezi zinto zisebenza ngomoya zonke suppose bazi yasebenzisana beside isifo ke singeke sizelapheke savuka kumuntu uma yebona beside lokho kodwa otherwise lezi zinto ziyasebenzisana because zisebenza ngomoya ushiya ukuthi ke siphethwe abantu abahlukahlukene ayibona so ikanjalo na umthandazi yakwazi aphatha imithi emhlophe akhulekela amanzi yabo so bayakwazi ukuthi bakwenze lokho abantu abaningi bakhuluma kakhulu ngempande ukuthi impande uyayiphatha ngempela ayibakhala uyazi ithi into umntakamkhulu isicoca kumele uzinike wena kwamele unikwe abantu because ubuwena ungazazi ubuwena kodwa akufunisela ukuthi uzochama sekuba wena oziveza kakhulu akumele uziphakamise ngoba ophezulu uyathini kepho phansi uhlele phi ephansi so if abantu bethi awuphungula uyayiphatha impande siyamvuma mina lokho kuyangigqugquzela ukuthi angiqhubeke ngikhala lokho kujabulisa nalezi insizwe ezingikhulisa awusukanini madodana uyabona ukuthi hayi ngoba siyaphekwa phela kumele sikhuluma lokho siyaphekwa insizwe esezindala ezimkantshubovu yabona uZulu Eastern Cape
eMozambique, Malawi, Tanzania. So Awusona insizwa ziyasipheka nathi njengoba sikhulu ukuthi sikhule siqhashamisa igama lobunyanga phambili. Silokwe silimele njalo silokwe simile sizinzile nje sithe. Noma ke kuneyiginqi zakhona khona sebunyangeni. Uyabona ngoba nakhona yonke indlela oyihambayo iba namaginqi behlande yenyuka. Dokotela wasukhuluma ngalapha yakulawa amazwe yini mkhulusuke waya yini khona kuyo. Ya lapha ngingakukhuluma mina ngokuthi mina mangaba ngiphuma because information njoba ngisho ngaqala ugaya I think ngangina 12 years yabo. Mangina 12 years bengilokho uhlobo lesente engilithola ebunyangeni ngihamba ngofuna ulwazi. Lonke uhlobo engilithola ebunyangeni isente engilitholayo ngiyofuna ulwazi. Ngize ngaba ngizogunyazwa ngoDecember manje esigabeni se7 sani sobugedla ukuthi ikhehla thatha nazi isikhwama hambo sebenza. Uyabona mangiphuma sengiyakwazi bangiphumela ithambo ngiphumela ifutha ngiphumela impande engatholakala ngasekhaya. You understand? Because lento yogaya inje mntamkhulu lento yogaya kunempande engeke uzuzithola emzimkhulu ozothola mhlambe kaNongoma ezinye uyithole mhlambe komthatha ezinye uyithole mhlambe khona la eGoli yabo ngenza umzekelo mhlambe ulokhu ufuna bese uhlanganisa ukwazi ukukhipha into enjani into ephilayo. Yebo sisakhuluma ngendaba zokukhuluma ngendaba zeimpande yonke lesikhuluma ngayo kuthuke sekwenze njani uthi usebenzisa impande ivele iphithana ngazi izinto zakho ivele uthi usebenzisa impande ayi lempande ayihambelani nawe uthi uzama lokhu hayi uphinde uyolanda enye uzilanda insizwe eminyama lutha kuhambelana kusuke sekwenze njani uthola ukuthi ngesikhathi uhambe ekuzeguga isikhathi buze guga isikhathulu kunento esibiza kanje mntamkhulu kunabantu empilweni abavaliwe kunabantu abavaliwe othola ukuthi uphehlelwe amanzi amnyama kunabantu futhi abavuselwe kukhona ukuvala khona ukuvuselwa khona ukubelethisa abanye abantu ke bahluleka ke ukuhlukanisa lezi zinto because sometimes uyakwazi ukuthi uphume uthi uyofuna umuthi uyawuthola umuthi awusebenzisa awusebenzi uyofuna amanzi uyawasebenzisa awasebenzi because kunalento ela kuwena ewubonda eblockile lonke uhlobo lento ezayo enhle ifika ithasha ibuye lonke uhlobo lento ezayo ifika ithasha ibuye because ithola mhlambe kunomuntu owavuswa ozogada impumelelo yakho oyiblockile oyimisile so bazothatha inkukhu ezimnyama bayogeza bathi bakulahla isilwane leyanto ithwani ayilahlwa iyathwetshulwa angithi nabo nje wabeyivusa beyithwebula ifuna uphume ngendlela efakwe ngayo yabona wena uzohamba izinyanga kuguga isicathulo ifuna umuntu ke lapho ozokhona ukuthi uqala uye emntwini okwaziyo ukuhlahluba mhlamba umuntu okwaziyo ukuhlola yabo abone bese uye enyangeni nginento e1 no 2 no 3 no 4 no 5 yabona isikhathi esiningi abantu abenza lezo lamakhehle ngikhuluma ngamakhehla asemadala yabo nami ngize ngayifunda le nto kulonyaka osanda kuphela into okwazi ukuthi umuntu mangabe evusele uyithwebula into nawe kuyena uyithamasa uyithwebule into uyayithatha mhlawumbe uhambe uyoyisebenzisa ngendlela yakho yabo angeke uzwilahla ukuthi uyolahla emfuleni cha umuntu cha khohlwa ngobani leyanto isipoko esisuke sifuswe sizogada impilo yomuntu akuyizona isipoko sokuthwala sokuthi uphumelele lesi isipoko esithwethuliwe ukuthi sizofaka for ukublock bese kuzoba nomuntu okuthathwa ahlabe inhlabathi zamathuna u7 nemali mhlambe eminyama bese bakhanda lento ekuthiwa ukuhamba mawuve makuthi umuntu uphethela amanzi amnyama bakuphehlela amanzi amnyama bakuphithanisela into zakho nakhona umuntu kwesinye isikhathi lonto yana ungasebenzi ifuna umuntu ke manje oyinjula buchopho ngala ngasekugayeni ozokwazi ukuthi aphendule lawo amanzi amnyama ayaphendulwa ngeke uthathe umuntu wenhlanhla uthi usosaliya ifuna lo amanzi athweni aphendulwe ngendlela yakho angithi sitiyovusela wabelethisa wabese waphehlela mase ubelethisiwe ke ilokhu kwesilwane ke lesesikwazi ukuthi sibe ngakuthathela inkukhu ezimnyama ke basilahleke leso silwane emifuleni lokho ke kungenzeka you understand so lento ihamba kanjalo ke kehle amabutho kunebutho amabutho ngicela ahlukahlukene ngokuhlukahlukana kwabo ngifuna ungena nje la kulezi impande lezi sinamabutho sinezizwe yebo konke ngicela ukwesiqala singene la kwibutho ukuthi ibutho lihlukene kangaki ngoba mhlambe ungaya kumuntu uthi kufana nempepho ngithi impepho nazo zihlukahlukene kunempepho emhlophe konke lokho ibutho ngicela nje umuntu olalele akezwe ukuthi mawukhuluma ngebutho ukhuluma ngento ekanjani ehlukene futhi kangaki mawukhuluma ngebutho yabona mina angizukhuluma ngokuthi lambe ubani uthini kanjani ukhuluma ngami mina amabutho engiwaziyo mathathu ibutho elimhlophe ibutho elibovu ibutho elimnyama uzokhumbula ke kehle lidala ukuthi kunabantu abahamba emhlabeni ngezingozi zezimpi abantu abethana babelwa kakhulu bephethe imkhonto kufanele lento okuthiwa angithi uyayikhumbula impi yasesandlwana ngizokwenzela umzekela ngisho ukuthi kuyenze mhlawumbe uthola amathamba asesandlwana usuzokhanda wena ibutho elinjani ngoba ucabanga
angithi kwakunezimpi esandlwana kwakunezimpi yeah mase uthatha lawo mathambo siwahlanganisa nemithi yakho khandi ibutho likanjani elokulwa ngithi ibutho elinjani lelo elimnyama ibutho lempi mangaba ngithi uma ufika kumina uthi nginenkinga ezitha baraba ngithi nali ibutho elimnyama ibutho lokulwa angithi sithatha laba abantu vele babenjani ababelwa ukuthi manje abahambe bolwa izimpi zakho ke manje sesiyabaguqula thina sikhanda ini ibutho bahlukahlukene na bangithi khona wayincele khona wayiright khona wayigude embeseni khona wayigude sibameni khona wayigude phephepi ibutho ke yinto inhlanganyela yabo imoya ehlukahlukene lababutho soyakwazi ukuthi wavuse mhlawumbe wakhohlakalisa mhlawumbe ngesilwane esithile ngibize isilwane ngesilwane esithile wakhohlakalisa avuka phakame athintini lamabutho amabutho kanjani lawo amnyama ukulu sibuye size la kulamabutho amhlophe lawa akwazi ukuthwalisa umuntu akwazi ukuphakamisa umuntu yayizwa amabutho ke lawo othola ukuthi mhlambe kuzohlanganiswa kuvuswe endaweni ezithizeni zabantu ababegwilile nobahlamba abantu ababenjani bese kuthathwa amafutha athizeni lawa adonsa imali angithi sekuthatha lawa amafutha lawa adonsa imali ngokuhlukahlukana kwazi izinto ezinjani ezidonsa ini umnotho sesiyakwazi ke manje ukuthi sifike sihlambule isidala esiphila kubo bese siphakamisa so angithi ngivule xa ngathi lento ihamba ngomoya ihamba ngomoya spiritual yaxhumanisa imoya sesixhumanisa le moya yabantu ababephatha imali nalamafutha lawa azana imali sibaxhumanisa nesidala esiphila kwena bese wena njani wenza njani uyaceba uyaphakama ibutho elinjani ke lelo elimhlophe sibuye size la uzokhumbula kunabantu abashona ngezingozi abashona esingazi ukuthi babulawe yini sesigene ibutho lelinjani lapho elibovu ngoba kwamele sicuphe phela bese kuqhuma abantu phela abamusha abantu angisho I understand ake manje yeah kwelibovu ke sesikhanda izicupho ke lapho sesiyacuba sigijimisa abantu angithi umkhonda siwazi ukuthi ukuphi asicuphe kuqhume lo wenze leyo nto ibutho elinjani ke lomuntu amkhulu sikhuluma ngebutho elinjani lapho elibovu ngiyathemba emabuthweni ukhululekile hayi ngikhululekile asingenele nenye impande lebesikhuluma ithe yini kanje amajaji yabona masikhuluma amajaji ke wena mntamkhulu yabona amajaji izizwe amabutho izinto ezintathu ezicishe zifana omunye umuntu uyahluleka ukudla sizitwistene kancane yabo kancane amajaji namabutho nezizwe into ezitwistene kancane because uyana zihlukane ngendlela yokugayo kodwa egcineni ziyakwazi bazicishe zenza into enjani efanayo iyana nobu strong bayo ke into because izizwe kuyenzeka ukuthi mhlambe asikhulume ngamajaji uyakwazi ukwa-twist for ukuthi umuntu akhona ukulalela yabo labantu bakamoya bakhona ukuhlola bakhona ukuzwa yonke into ezikanjani ubuye futhi amajaji uyakwazi futhi uqinise ngawo akwazi ukugada umuzi wakho gada umuzi wakho isikhathi esiningi mina ngibethela ngezigubhu ngibethela ngamajaji yabo izigubhu ke izinto ezizokwazi ukuthi ngempela mangaba kukhona into na ukhona ukuzwa ngishulela empedela ukhuluma yokholo ukhuluma ngamhlanga la namajaji ngokunjalo akwazi ukuthi alwe yabona esikhathi esiningi emizini yezinyanga kubethela ngento ekanjalo amajaji ke amajaji izigubhu yabo so amajaji isikhathi esiningi ayahlola kuyabethelwa ngawo kuningi nje okwenziwa ngamajaji yabo so iyana nawe ukuthi wena ufuna ukuthi wenzeni ayakwazi futhi ukulanda imfuyo ayakwazi futhi ukulusa imfuyo you understand because lento into esuke ivusiwe iyaphila iyavuswa iphiliso ngokomoya yabo but ke abantu bakamoya bakhona ukuyibona ngamehlo enyama but wena if ungawuyena umuntu wakamoya kululanga ukuthi uyibone ngamehlo enyama nakho ke manje kudumela ukuthi thatha lento manje injalo ngathi thatha inamngozi nango omunye ubhekile uthi hayi nango dokotela engathi ukhuluma ngento ejulile kakhulu manje hayi uvela uhlangane nomuntu athi ayimkhulu ngikubonile lapha kwindlovu dikida ukhuluma kakhulu ngento ejulile ukhuluma ngamabutho amagona yonke into awungiphe lento uthini kumuntu osho kanjalo kwena mntakamkhulu lokho singakukhuluma but yazi masiya when you came to ukuthwala yabo angithi uyazi basi enye topic esobuye sifake kodwa nje just ukuthi sobuye sifake ngithi nje ukukuphama fushane angithi uyazi basi nezigole asinazi indumba angithi sasabaphathi bamhlaba phela thina sonke uNkulunkulu basemhlabeni kunezinto eziyimfihlelo mina ngingakupha nje ngabafushane ngithi because kahle kahle lento le ini imfihlelo because iwa ngesinqumo somuntu nomnikazi wayo you understand because masikhuluma ngokuthatha lento usuke uthatha esinye isigaba empilweni usuke sowungena wena deep ngempilo usuke sowufuna ukwazi okungale emhlabeni sofuna ukwazi okungale wena okucashile exactly wena ngingenza umzelo ngithi usufuna ukuvula ilihlo lesithathu lento bayibiza third eye usufuna ukuvula yona wena yabo because when ukuthwala nakho kuhlukene kodwa ke
kunezinto ezingesikwazi ukuthi sikhulume mhlambe ku media kanje but at the same time ukuthi usuku engingakusho ukuthi usuku sothatha esinye isinqumo and futhi ukuthwala akuthwala umuntu isikhathi esiningi ohluphekile ngizosho njalo kuthwala umuntu ofuna ukukhuphuka entweni naseyenza according to my own side because ukuthwala kuyabiza uyabona kuyabiza ukuthwala akusindlala akusinsanga ukuthwala ngiyeke uvela uvuke ekseni usuthi uyothwala yabayafika vele la ku social media ngifuna ukuthwala mkhulu ngihluphekile anginamali umbuzo wami uyiwani uyazi ukuthi makugaywa into yesithwalo kusokolwa kanjani uyazi ukuthi makugaywa into yesithwalo kungakuthatha 3 years ugaya wena ufuna ukuthwalisa abantu ugaya ukhipha imali eshisiwe futhi ufuna ukuthwalisa abantu yabo so into yesithwalo mina angiyikhulumi kakhulu because lento nayo uxhunyaniswa kwemoya futhi kodwa nemfihlo ungikhona nemfihlo kodwa uxhunyaniswa kwemoya futhi because lento ngizokwenzela umzekelo ngesespoki nje ngidlula cause vela sikho deep so ya nje into encane nje isikhathi esiningi ukuthathwa lento siwe lapha emathuneni ufukulala komuntu ofile bakugcabe ngento zakhona bakuvuse lento bayiphakamise bakuthatha bakamse emakhosini entaba bakuyise emakhosini omfula bafike bakwenzele bakufaka iziphandla bokumiselela ade ekhaya kafushani nje yabo ukuxhunyanisa kwemoya kahle lento yebo kubuye ngazuthi udaba lujulile kakhulu le Ndlovu Dikida Film Productions sihleli la nodokotela uphungula njengoba uzwa bechaza yonke into siqale eqaleni sakhuluma nje ngayo yonke into ukuhlukahlukana kwakhona ukhuluma ukuthi igedla liyini sangoma yini umthandazi uyini njengoba sesizangena la manje eimpandeni ngicabanga ukuthi manje sesiya ngasemaphethelweni esigaba sethu sokuqala so njengamanje engifuna ukuthi ngikuthole abantu abaningi njengoba befisa ukuthi bakubone ngiyazi ukuthi uneyindawo eziningi zokusebenzela ngicela nje uthi ukuyibala kancane ukuthi ujwayele ukuthi ube kuphi nakuphi ya isikhathi esiningi lapha engihlala khona isikhathi esiningi isemzimkhulu yabo lapha impande edabu yakhona bathi ndokuzama abhaca ishayizi yavutha ulumzondo kwabamzondamo bathi umthakatho obhenqe ngekhubala bayayibuza abafuna bafukazana bathi Dr. Phumula uyofanele isiphumule phikhona awusuka nini manje khona so mntamkhulu isikhathi esiningi mina ngibasekhaya emzimkhulu kodwa ke kulo nyaka ngithe angike ngiphume because abantu bayangidinga ngilayitsa kanje manje almost ngizohlala almost 6 months ukukhuphuka ngibe ngivakashele neKapa nginalo ngizolivakashela iKapa kakhulu because isi ngiyithakathele kakhulu isi ngiyisebenzela kakhulu isi naye angidinga lapha eKapa mele siyoqinisa imizi yabantu mele siqinise abantu mele kuphakama abantu ya so kunje lapho engisebenzela khona ilezo indawo iKapa nomzimkhulu neGoli kwamanje nakho abantu abafuna ukuthola ngiyazi ukuthi manje sekunama social media yonke lezi zinto lesihlangana kwesiqale la inambeni abantu abadinga ukuthi nje bathi umkhulu udokotela sifuna ukuthi simthola bakuthola kuphi abantu ya ithi 06562988095 06562988095 mangaba ufika lapha ku WhatsApp ungachazi into ungachazi vele ufika nje futhi odabeni hlale phezu kodaba noma ngithola mhlambe efonini uvele ushiya umyalezo lapha yana sikwazi ukuthi sikhulume sesikhuluma kahle la kumqhafaza yakho isikhathi esiningi siyagaya kwesinye isikhathi mhlambe sokuphendula mhlambe emva kwa 3 hours ya ungadinwa nje zama ukuba patient okay mhlawumbe omunye ke ozofuna like ukuthi aye uyomsebenza siyazi ukuthi kubuye kube nezikhathi zokusebenza ukuthi ayihlambe ngesonto angisebenzi Monday ngiyasebenza usebenza kanjani just nje umuntu office ukuthi mhlawumbe mase kufonela ilazi ukuthi ischedule sakho sihamba kanjani hayi lokho mntamkhulu njengoba uqala unyaka why no time for rest isebusuku isemini kuyasetshenzwa kwashiwo ukuthi inyanga elali inyanga ya ngase kuseni ngisho ngavusa umuntu ngo3 ekseni egula ngeke ukuthi wena ngisalele ngaze kufa umuntu ukuthi wena ngisalele akulalwa lana kuyasetshenzwa 24/7 awu masithi siuga 24/7 ngolamlalo kufa siyoshintshe njalo awu suka nini madoda kunjalo ke asibonge ubengcenya uhlelo kamakho mina umfoka Mtunga lo mbulazi umzilikazi kaMashobane umfana ofisha njengonina uMantini besikhuluma nodokotela uphungula njengoba manje sesiphethe inkulumo yethu uzwile ukuthi uyibeka kanjani into le Ndlovu Dikida Film Production asiphinde sibonane kwisiqephu esilandelayo ngolunye usuku danke